Rhea Chakrabarti hian interview nei to na Sushant Singh Rajputi apanen anin ngei lo thu asoi to a kumnga vel anin bito lo ni na soibok September ni sari sang ni somni a Sushant Singh Rajput call record media lamin a Highland na chuan me ni som pariat sang ni somni khan tlaidar thum le mini somni pakhata second zaruk somni pasari chung apa ke sing nen anin bia a me ni som pakwa sang ni somni tlaidar sari khan apa akola second za somruk panga chung anin bebok me ni som pakwa sang ni somni ve khan apa chu kol le in tlai dar sari le min somni khan second som pakhat chung anin bele a June ni ruk sang ni somni khan apa nen WhatsApp call in anin bebok ani Narcotics Control Bureau in Rhea Chakrabarti a interrogate na drugs chung changa an pu na zong chu apoma a in puang ta ani ber mai accused number 1 Rhea Chakrabarti chu Narcotics Control Bureau a interrogate ani nu hian September ni sari sang ni somni khan Bandra Police Station na akal ngala Sushant Singh Rajput farno Priyanka laka FIR theluta adam doi pe ka afim khur tok lo ni in apu ani Sushant Singh Rajput farno Shweta Singh Kirti chuan Twitter lama heng FIR lem hian ati chemai mai don lo ni in soya #SSR family stands strong United for SSR Justice Whole India SSR family ti de amangbok ani Rhea Chakrabarti in FIR thelo chungchanga hian Sushant Singh ate chung ko lawyer Vikas Singh chuan Mumbai Police ten he case a hian jurisdiction an nei theinan FIR hi athelu ni na soya amairo chu Supreme Court khan Sushant Singh athi na chungchanga complaint om reng chu CBI in investigation atiturani ti in chiang tekin thuchwa asiamani ti in Vikas Singh hian asoi langbok Narcotics Control Bureau in accused number 1 Rhea Chakrabarti chu nithum interrogation an nei nuwa drug case wangin September ni riat sang ni somni tlaidar thum khan man ani a Narcotics Control Bureau in evidence thatok tak an nei nuwa man ani chung evidence te chu deleted chat somsari te Rhea le Showik drug chat te Showika in puan na te Pavna farmhouse parties te drug peddlers te nena anin zom na te phone le laptop a thalak hai chwa te anni Rhea Chakrabarti hi Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 mangaman ani a custodial interrogation nei turaman ani cartel yanzo ka ay namnoi niya siyat ani bok Narcotics Control Bureau interrogation na Rhea Chakrabarti in puan na atrangin drugs ka inoya anlaw entlak mek Bollywood lama milar somni panga teming po siyat ani Sion Hospital a Rhea hian medical test ani to a Sushant Singh Rajput farno Shweta Singh Kirti chuan Twitter lama pathianin min ompui ti in a tweet bok ani Hetia Rhea Chakrabarti manani nu hian a lawyer Satish Maneshinde chuan Sushant Singh Rajput hi drug addict ani ti in thu lo chwa ave boka Rhea Chakrabarti legal team lam chuan Rhea hian engthil nge ati swal tia thu chwa in Sushant Singh amanga iwanga van duai anga an chwa ani